Lithi gcokama kusazoshuba kuleli viki kusho uMthandeni Mfoko Manqele eqeda ukubongisa intokazi lapha nomcebozi kodwa intokazi futhi sazi kamhlophe ukuthi ikhona nakulo msebenzi athi uzowudedela lapha sikhuluma ngomthandeni uMfoko Manqele lapha idedela umlayezo oshisayo futhi okhombisa ukuthi kukhona okuzayo bafowethu. Ngicela uqala ngenibingelela kwesiqiniseko SMedia bafowethu namhlanje ngolesibili ngithi sanibonana muqala ungena kule channel ngicela uzobulungiswa ucindezela button ka subscribe uzibeke ethubele lihle kakhulu uthola amanye amavideo engizokwenzela wona webafowethu nawo umlayezo umthandeni asewukhiphile lapha uthi kuleli viki leli iviki lamanqamu futhi kuzoshuba kakhulu kuleli viki lapha siyazi ukuthi mekhuluma ngokushubisa kwezinto suke ekhuluma ngomsebenzi wakhe lapha akumele udedele esikholwa ukuthi abantu abaningi bawulindile futhi njengoba bazi ukuthi kufanele ukuthi uphume na kanjani lapha nangukena esebhala lapha ebongisa intokazi nomcebozi kodwa ngokuhlabana ngendondo maqede wasededela umlayezo oqondana nokumsebenzi wakhe noma naye uqobo lwakhe ukuthi kuzoshuba kuleli viki okukhomba khona ukuthi bafowethu kukhona okuzokwenzeka njengoba namhlanje kulosibili kukhomba khona ukuthi kuyothi kuphele leli viki noma kushaya iweekend ngoba kukhona asekwenzile ngokwamazi akhe lapha awenzile ekhasini lakhe. Siyakhumbula ukuthi kunengoma yakhe egijima lapha einkundleni zokuxhumana eyisiqeshana esincane eyivideo ebonakala abantu abaningi bayithanda kakhulu. Sibonile abantu athi bayiviewa kakhulu baphinde abantu bayilalele lapha ngendlela ehlukahlukene okukhomba khona ukuthi abantu bayawufuna ngempela umsebenzi wakhe lapha akasazi njengoba sephinde wakhipha lo mlayezo awukhiphile lapha mina ngithi beka indlebe nje uhlala khona la kwesiqiniseko SMedia ulokhu silandela nje kancane kancane bafowethu usuku luselude kukhona futhi okunye okuzayo mungabeka nje indlebe maningi amabhomu aqhamukayo bafowethu ngithi nje salute.